Nisa cia bilingi wa mauvo. Masani ma Afrika ya umeloni wa suani sielelika mwendoni wa saumwe na nusu wa wiyo muthanani wa wakatatu matuku ni elimu ini we 10 mwaka wa 2024 na ukethia wa tindata na ngiuthota nthini wa bilingi wa movonye nita wa Carolina mweni wa muteti na indi kwa ibinda yambe vandi ya Kenya indi kunguthulwa kwa deputy president indi nikukuse iwe na indi otondutisi muthanani wa iyo mumbunge wa Kibwezi West Mwengi Mutuse nutha kisemo talatala wa kumungudhula deputy president kana mundu Rigathi Gachagua na indi muthanani wa wakatano indi mawoni nimekithwa mayosanua kuma kwa 47 counties kana county miongo na monza kuma kula kwi enendi na indi vayundungi uketha wende we muthanani wao ni mbunge nene ateo indi kwiyumba nisya kwosania kwa mawoni asukuma kula kwi enendi we musaisa mwendwa nene kulo ya muthanani wa omundi wenu kwatamba umundu Rigathi Gachagua indi kunguthulwa kuma kivilani utumani kana usungio waku ningwitha ndi usoma nambani ya ili 3 kenda 15 kana ngalikoni ya Facebook ni Mutongo TV ngalikoni ya YouTube ni Mutongo TV /FM official na indi tutabie wenu nukwatamba umundu Rigathi Gachagua kupetangwa kivilani kana nukulea indi kethiwani tutabie niki kethiwani aye tutabie niki nitwikwithwa tuyosa ubwoni waku na indi katwamba kunengelelia mauvo alatu nengie uito nthini wa bilingi wa mauvo alatu kumbanesie ni vamwe na amwema ekali Kibwezi West kuende ya kumya mawoni itina wa muyumbe mwengi kuthacha mutalatala unguthula Gachagua kivilani. MCA Ndawa kukulia atongo ima kanisa kutaa atongo yuthukumini wo vamwana kuthinikia uvungulu wa muwo. Maundu mautandithia mitaboni kathiyani kuvalani kaitina wanduka kauta kungewa na ingi kuvivwa ni andu matesikie. Nangwata ni utetea mavata maalimu ya nati kukathia silikali kwa kuambisha kuandikithia alimu weu kwa kutoa. Bilingi wa mauvo. Natambelilia muthenya umwe itina wa mbunge wa Kibwezi West Mwengi Mutuse kuthacha mutalatala mbungeni ya kati ya National Assembly kwendekethia kunguthulwa kuma kivilani kwa munini wa Musumbi Rigathi Gachagua ekalima Kibwezi West ni maende kume mawoni mo kukonia itambia ya Mwengi ya kuthacha mbungeni mutalatala usu ainge ma ekalima Kibwezi West ni maliana na itambia ya Mwengi kukonia itambia yu amwe maiweta mbai ya kamba ni tona kwithiwa iyenda kukitanithwa na mbai ingi Octobius Mbithi nutumbanise mauvo Mainena na Mutongo TV enendi ama Kibwezi ya uthuiloni wa sua alame na uthatu mwingi maweta ni monete kwa ivinda ya sa kana mumbunge uwo Mwengi Mutuse ethitwe aimantha kwivunia we mwene inditi kumathinikia mo ta enendi alama mukuneiye kula pandu va mambunge matwikie maundu na president haungame na mambunge nikenda matwikie maendeo oyu twina thina wa insecurity twina thina wa kukosa wea twina thinongi wa uchumi andu maende no thina ciana ni kwenda kuandikwa na kuko bikia bubu tuona mambunge ala twandikie maende na kuthiuka na kwambia kosa mbesa na kwambia salili mwene ndu wa Kenya ni matalania mavitio ala methitwe mamutete mumbunge uu namo chambe maiweta kuma mamosa kwa Mutuse athamiie ngwatanione ya Kenya kwanza fatani wa kwiyuna mwene na tikuna mwene ndi wa Kibwezi West nondu vai maendeo wa maete ya kuma silikalini chakeli meweta we ni wakwatie mbau mutalatala wa ukolonia wa Ilovia wa mwaka uu kana finance bill ila ya leilwe ni ambunge aingi va ukamba na ya kumuvinya ya mwene ndi nitiwie wo nondu wa wamuzi Mwengi Mutuse oneki anatu ya mewendekethio make kwa serikali ya Kenya kwanza ndashughulikila mahitaji enende ma Kibwezi ithie ma Kibwezi West kendo jambe Mwengi no tukoseye ila wakwatie kula akilile mwana toka kwa Kenya kwanza support ya finance bill ila ya umeacha mwenende wa kawaida ila ya itie madhara mengi tukaona ando mamuika aingi magwa Mwengi twamutumie ku ya serikalini nikenda athi akatwete maendeo na ithio na twikula cia
kuthama kuma kwa Azimio uthi katika ka Kenya Kwanza ithe tutena thina nayo kindu kila tunenda ni maendeleo na kwambia kuthi wambia kwanza upresent ubo wa impeachment ya Gachagua mbeta akamba ithe tutikuwa muyo nundu wa kindu chuchu na mwengi wikie kindu chuchu tawe mwene na twikusakua twakusakuye wi mumbunge tukuelewa kethia wina maendeleo nundu wokio trabe sindu ile cia maana lakini kukobikia bubu oyuyu wende no thukumia Kenya Kwanza wia ndu thukumia andu magi West na cha katatu meweta taki cha kumekia Anthony kwikia kisio chake cha kibwezi uthulone wa Sue Anthony na kuvakanga mukamba maiweta mutongoi u ena kielelo cha kuemanithia mbai ya mukamba na mbai ila inge na muno mbai ila Gachagua umite ya mwikuyu na hiyo koza katatu ni wikie kutwa impeachment ya deputy president ibindane tazizi tuenda kuthukumwa andu mabama kwene na baba Kibwezi in particular oyutwi tungamita baba stage yangali babote tina stage yangali pandu akutha kwatende na governor masizio ndo Kibwezi tu mando stage yangali wewe kwa jobo wako impeach president deputy president ti wakati mwailu wa impeachment ya president deputy nundu ibinda yambe twasakuye serikali ne kende etuthumiewe na wiola wende na utethwa ni mambunge ne serikali yonde kwa jumla ni kindu cha kuuthi muno katika ngone cia ni itina wa kuona mutuo u wa mumbunge wo alayu mevetangana na itambie zi yake maiweta maikwenda kukonanua nayo kwa kwithi wa mumbunge usu tumika ni chama cha Kenya Kwanza kwikia mbai ya mukamba thinani na kila ndio mutabia ekaleze kana kalembe ila wa kalilondo ekalile na waendie masako aende tatithia kibila jake masako yuna akete zizi ebange tathia kamandela ba nundo kitu jake ni kwithwa uteti wake ti wa kushughulikia mahitaji ma mwenendo wake Bwezi ni wa maondo make kibinafsi noni zizi muna nengo ngili 5 mobe tokitha musado usu na nikino sawa atima yaku ya kusakua ye moko ni maku nundo ibinda yonde ona finance bill na iwo na tongo acia na ithe tutaiza kwithia twi part and parcel of that issue ko utenda tu utabia kwa ngonzio eko twiki ya ibu tandu mandi atakamba na andu ma region ya Kibwezi West no masaa mavuthu itina wa mwengi kwa saitambia zi ya kumbwa mutalatala o mbungeni nene wa kumuvetanga munini wa president Rigathi Gachagua kuma kivilani vala otau atongoi ange kumava ukamba evo munini wa speaker kaundi ya Masako na ula niwe MCA wa wadi ya Ekalakala Ikatini Stephen Nzue Mwandhi mamwenda mutuse aeke kwenda kukitanithia mbai ya mukamba na mbai ila ingi ange maiweta ku ni kwenda kumwanangia mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka mwanya wa kumanda kula cia usumbe mwakani wa 2021 kuma kwimbae ila inge ni woni wake na msimamo wake na anzia ya utume uandike mbai ya mukamba yoneke ni mbai ya kiimani ta masaliti na ile mbai ya mukamba tina saliti ya kuyo tuungamana ni kule ashimo wameitwa la National Parliament maikete kile pekiwa katika mutegosu niteleane na mutegosu ngilivoti ya vilingi wa mauvo nitawa Octobius Mbidi atongoi mama kanisa ni makulwa o maana kwithiwa maivo ya atongoi maki uteti mongele kumata yulu wanzia mbai lucia kutongo esiandi ni kana kuete umwe na kuivetangana na siko cia uvungulu wa muwo ukulu mwani ndongo yala ni mbungeni ya kaunti ya Masako na ingi MCA wa ward ya Matu Judas Mbilindawa na bala watalanya siko cia uvungulu wa muwo ili na kusiwe yata ya kusiwa evindani otongoi movituku aina ni amathikoni utuini waka kumeni matunda weweta uvungulu wa muwo na muno kwa kimisi ta wiki nete achumia witano kwanza maya usese ikwiki akithito kutungia usese na mo ene misi maimandhanzi amba ilusi akuthinikia mathina Ben Musau ni watumbanisia mauvu Deliverance Church Sofia dongo yino ni umya witano kuyatavania na atongo imama kanisa kumasia utao itina kumavoya atongo imaki uteti yulwanzi ilamba ilusi ya kutongo esiandhi nikana kuwete umwe na kuivetangana na siko sia uvungulu wa mugo isioni sia ndoani niendao kule babasta and the church na sia church na mimi makanisa on the tunateza mbizio makanisa on the go out of your way as you prepare us to go to the other world nemai do prepare to take aleno to no do na madina. I'm calling upon the spiritual leaders
to take charge. Now you must contribute and advise on how to manage this nation of ours. Siasa you introduce yote ya ito. If we are not careful, it will be bien. It will be bien. And I will watch a tongue makanisa tafadhali. Muikaze tu prepare kuya. Ahadu kaiyeneza. Ona kana gete kaka mikate watsikokone kanenga wake ndoke kaliye kaka mikawakana. Watsikoko tafadhali. Ndawa ewera siko sia uvungulua mugu ila inakusiwe vindani vitu kuisioni sia matu ya kusiwe vindani ya utongo imo vitu ku kitumini kiende kithia tongo ikutumia efuso ye manengeto ni enende kutoa isia maundu makwa kandi kuma dambe ya ukuna kula kuya diwozo na 1963 pezi ndo toni ya kuito ya radidation anytime muyumbe wa mbera wangi ndio motizo diao na mwatu ubiro bando nuke ya ndo baiti ya kama muyumbe weta wakakoi kama muyumbe weta wakilo pesa ukawambua wachole Yibioka, tausioka na mangangioka. Ayumbe atuti yao na mwaki wakene matu, lakini recently ito noni ndodole ya mwaki. Na wewe yandu, maikuna pia talo mbeka hata. Onu makuna. We are calling upon the leaders makanisa. Nikaenda na mama nene na ndongo yelandu benda wendene. Netuenda mungu isione titu. Oinginda wani waumia wetano kwenzama ya usese ivaya atakwikia kithito kutungi ya usese isioni sia matu kumana na siko sia uvungulua mugu ila sithiro sikinye kisioni ki aimenda ene misi kumandhanzi amba ilusi ya kuthini ya madhina maki misi vate kumania madhayu instant security katika kisio kitu unutanaona Noa weta wachaba ayeno baigumi wabo waje ni beti ona umbe no me ukia kila kikie wani beti ona una wekada amuleta ilanga ya weza ila nume towo ila wewe enda kwasia bile ndio ubiga that situation wewe ya mundu ndio bakwake nundu wa wiya wa mundu ngi that one we are not going to allow. It is a constitutional right kila mundu embe secure aibe safe. So we are calling upon the department mandated by the constitution unengane security magune we are war but delay don't man delay is go chance ya justice delayed is justice denied. Recently ile ndio case chamu mbaya manononge aimana kabimwambia tse the last 3 weeks hapa ndo 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 kabio mwana ndo ndo waka lundu ene kabio atoma kwa ndo ndo wengi bama tu atoma Aito unena, umbe muzikalo na atozi mwenda hospitali. Kama umeoa muzijana ukikosana yeye urudishia baba yake. Sio? Na wewe muzijana kama umechukua kijana ya mwenyewe, kama mukatani, sio mwache. By the way kuyange inde baada si akipate kada. Unalo ukolo kono kibuti. Vilingi wa Mauvo Mutongoi TV kumava kauntini ya Masako. Nyeni tawa Ben Masao. Maundu mautandithia sokoni wa mitaboni kuu ya kathiyani ni maende ye kuvingi sika itina muvuvwano mwingi kati wa tandithia alame na uthatu maiteta kulela kwa maofisa mausese indini wa uthukumi utukuni wa kwamukia omonthi nduka kautani tulilwe na miyo kungewa na nduka imwe muthemba wa hardware kuvivwa ni nzangili ile namba kumanika enenthi asu ni mevingi telelu wa kuma na kulika sokoni usu Boni Mutisia ena mauvu. Ni undula wa muchayama metavone na muno atandithia na kimago kingi na uya munene wa mabiasara mo kwitha watu waisi ungeima sane mawiyo na ingi nduka imwe kutiwa yeki wa mwaki na kuvivya utalo munene wa mali omonde kwacha ngone wezi mune Samson ule mwalimu ba ABC asa izu nyene mwalimu ne klasini ambea nduka kone bebi na ona ro kubwangwe one zio na kune yango wakwa na ambea newo na immediately noka na kila nethi yani kindu kithuku muno ndizi mundu yakuthi aranda ubibisia mundu malila mabibi ya mbesa mbingi muno na tuteza kama zao kwa hizo na hasara nene na tu ni request the county government and the national government they do something about that mundu wabibisia mundu ni wabibisia mundu mali yake
no university ite no set rona ke ke sindu siake baya na iwa mubibi sia yu manja kwe kutwikata na ukwete balon ori no ende kwe balon na ima bibi anduka ando alame plot ando alame kalabu ni makwata siuki ama wetakana masani mautuku kuthura na usangili mwingi na kwithwa kwina mathina ma mwaki wa stima na ila kwina mbindu ndangilisi thetu yosa ivuso na kutonyelela ndukane sio kwa samali na ila kuustima wethote guo ni kuthaa kwitha no bungulu wa mugo andu makothaa kuyo kana tiwo ni kuthaa kwitha no ngi mwingi na azikali kiu ni meize kwa uno ndukuye na stima ndukane siambe yo bunzwa muno wiyo na nduke amwe yambe yo bunzwa ibangiti ni IBC kwa bunzwa nduka ile ngine ya Joshua ya Mwanza iya ingolobani ya na ya bunzwa na mazyo kama iko nduke ngito uplink mendo bunzya na maikwa dust mheshimiwa wako kito pandu beto tops na mama bunzya kwa umo me ingei nondo kuye na stima na ndo na kwasya na mweke yo ki kana mwakiusu ndo na kwatwa stima mwakiusu kwatiwa nando sini ukweli mwakiusu kwatiwa nando alameto wa asonist na ndo asume ina mubango muthuku nondo ndukaizo ndeni kwata ndingina mwizo nimeze kuye na stima ando meke binduni simu mbingizi mbou onandola matume azimu zilima zia sola bingezie na mwaki na ima time iye muno ila sola zia kwatwa mazata thandatu nizukaika bwa kuija mogie moya kindu saa 10 na yusi ligale itokite ko tuweza kuma ba nondo kwa thoka hivi. Kwa hivyo mimi naomba serikali itusaidie umbe wa watu lilwe na tinde yambe kutulwa tukwithite kutulwa mapinda kwa mapinda hata tatulete ndate ka report policy hata report baiya twayesi akwekwa tete la ingizwa za watu yesi hao za watu asioka tikasiwa nile kilwe kwa wite the tena the nosu the nolonge wa stimo mzangu samu asia kwa itenda stima na itenda security kumita boni MCA wa Kisioki Philip Mutwandolo ya sevoso matabia mametuki makuvetanga maofisa mavolisi kana kuweta maofisa ngeo kisioniki kwitha malelete nthini wa uthukumi na ene nthi kuendea na utalanya wasio na ingi kutunga Kisioki netina maunduni makoneti ya ukwati ni asia kiko kiki mitaboni ni kiko kithitwe kiendee insecurity yithitwe tekuo andu metulilwo tuko na muthenya na watala ona pe onduke nge jambo inakuiwe miyo yonthe ya wia twithitwe twi report na twithitwe tuikulia national government nundu yo yusikanite ya security yika overall ya askali ala mebaba nundu yu ithio kethio na inspector la wailite itha bonda na siobika na yo wailite itha ibanga duty ya patrol akalili askali mathi patrol sasiana masioka sasiana wethio muthenya akoka kwacha kwa uthi tuyukulia ina nena DC na namu ya matu iki overall askali ala meba mambe ibe tanga nika natu kwate new product ya ndwangi angalau ndu ini economy yende uthuka soko yende na uthuka okethio na ndu kuma nza makoka moke ende cia biashara kuuni cia mbiyothi na la induka cia mbisio bingwa na ene nduka maitha maya cia biashara ne sito ya mitaboni yende ethukite tela askali mokie mo waba ni wolelo ula wa vingi sika muno nthini wa maundu maukui kwithwa wavingwa na mwikalame na uthatu maelesi ya kulea kweni woni uthukumi wa maofisa ma polisi alame wetakana maithi twana ithukumanesa kana methukumana gikono na kwethea kwina siko mbingi cia uvungulu wa mugu na ene nthi kwasia malio kaundini ya Masaku mitaboni nyeni tawaboni mutesia Tuisonga na mbengo atanio ya utetea mavata ma alimu na atinia kathi ya kithito cha silikali cha kwambisia wewe waandikithia wa alimu ngili miongo ina na thandatu ala aingimoni interns ma JSS kwanzia ya kutua kana permanent and pensionable maine nani masya kanani masukumiye kinduki kwi silikali na mena muvea monene kwi silikali kwithiwa imedhukiisi na kumandika interns a ngwatanio kwi sila kwi muiwo wa Kenandu National Treasurer James Muwondiko yuni wakulia interns ithi siususie na kumilia mavalua mo maikatielo itina aithingilila kana vai ona umwe ukuvingi wanza lina musangia na mauvo na muya wa Kenandu ngwatanioni iya Kenya National Union of Teachers NAT James Muwonekana serikali ni ambise kuandika alimu ngili miongo ina na thanthatu ma JSS nzini wa wala ni wa permanent and pensionable masilingi miongo ena umundi mukate umaata tukethia mukate umasilingi 70 tukasichai deviation yesu tukasichai yumwalimu umundi ele kwitha aye afford mukate nesa undu wa afford ya
mwalimu enidi kuikata enidi kuongelwa shilingi 300 mukateni kuongelwa shilingi 300 undu mukate wa uma ibinda ila ongelwa shilingi 300 ni kana ibike shilingi 700 withiene kwa afford ni kumana na kivala mauo kulisi alimu ameandikithia nzini wa walanio uvala yengi wombola kana vena unenane wa CBA impya ya mwaka wa 2025 2027 ile kwitha kwa ilange mawithi luko maudhukumi wa alimu The new CBA already determines nundu CBA is a process na ni process ando maya mukama kazi atenda musala wiana twenda lima nengo musala 300% kana 500% pate itumi you do a lot of groundwork as in what now we involve so many experts ni kana tutebulie TSC kila tukwenda alongside no mweze yuko kwa sindu ingi onasio onza utaile kwambi yo mambi alimu it is not just about salary alone ona kwa sindu ingi tajao omundi uko sindu alimu mataania alimu no maile kwa ipe alimu maile kwa mayani ona risk allowance wezo kwa mwalimu isomo yelo some dacha one it poses danger. Taungwatanio ya alimu niliania na mitalatala ya TSC ya alimu ya kwamba tangu maweyani wenda promotions. Valame uweta vena vata wakwasania maoni maalimu mbewa walania ukwa mbeswa yingi uweta tauvanie kuvata alimu wa modha so wa promotions. Ila wendo windu wa muyao uisila chanziela cha ilite waambie na kiendu gita wa kuita enendi mukanena ni jamii ozi ukeka kila kitu wa public participation. They are running away from the real issues. The real matter here is alimu kupromote wananzia wanite useleke nanzia open nanzia transparent na nundu nemekwenda run away from sindui transparency accountability you see maete kindu kilie kokite kueleana kite kwitikilika na cha mwiso une muyao na muyao wa elite kuenaktiwa yuke laki ingi muyao zundwa enaktiwa. Kuripoti Evelyn Ngoma uvo Nilina Musangi. Na indi musiaisa mwendwani utunge kuloni ya umundi na indi ni kulite wenu kuona vena wailu mundu igashagwa indi akanguthulwa kivilani chake na indi ngakuya kethiwa niguo kana kethiwa nukwenda anguthulwe tutavye niguo kana na wenda anguthulwe niki kethiwa ni aye tutavye kitumi chaku chakoleana ekatusise indi mausungio ngalikoni ya ile 391 pe mundu kwitwa Paul Ndunda easene na lea kitumi nundu va ikitumi chawo mananengana katika ila inanenga niwe na indi akasia eitwa ni Paul Motuse ninye Paul Ndunda kuma Masinga ungi aite kana Ruto na Gashagwa mailite kuthi imwe kikatiba chalo mbaitu wa kikima pe ungi waite niwo tuenda kulikagema Kalonzo atethewe nikima asumbike nake aendie kutwanangia kwa andu makimani mweya kuma mulolongo Mutongo TV mwengi tuimutambua ta akamba nundu ni tuise ni mundu wevu na ni musaliti wa mbai ya mukamba James Chalo umete mweya kaiti na indi no sio tukasisa mundu ngi kananga likoni ingi na indi tusoke obanini ngalikone ya Facebook ngunengelelie pe mundu ukwitwa Sylvester Malusi aite asia Gashagwa ethito ainene andu makimani meoka indi ti Kenya yonthe ena kwiyenda kwingi muno kwasia Kenya ni ashia orders akasia one man one vote one shilling na indi musaisa mwendwa nitwikithu watu yosa mawoni kana mausungio maku ende na usungie kulo ye na ningi nongu tungilile wenu kuona mundu Gashagwa ailite kunguthulwa kivilani kethiwani tutabie kitumi na ethiwani aye tutabie kitumi katombe kosa uthumo munini ende na utuma usungio waku nitusokethetie na mauvombe ange. Tene, ujaila isi kuona usi mungalu.
andu mabanda makesa uketha mbua hiyo kuo kwa wingi. Ni maundu mebala tutonya gwika twakwata kiu kya kwimambo pe maundu maingi wa mbee ula wi laisi pe tutila twenza wa moko maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katwosete keisa utungokelia ba kana tuika ile u ithimba ya imi thina yu bawitha ne ku establish kana ciambo kwata lakini ona cia kwata yu ukaokethia ni cia twa miba sana kuma kwina thina muno bumango ni cio ndu ndinzo ri fiber ri ndinzo ila uya ri mbali cio na ri moyo muno yembe yake ri ta wa Kent na ukaokethia ni nene na wiyo ukethia wala ri mwene weania lakini yu ndinwa ya Apple niweza maingi no thina moyo ithi ala twikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia yoi twetele ibinda ya ile kana twithike nthini wa wimi wa kiumuthi tukuthuke na ikinya leo ya nema kutacho nda bandu wa imwe ninyo no kwata at least lump sum ukethia hizi kana kiucha thina maana monza kana chedi na maana tatu kimo ndukiani kimo without no tata mbesa na list ni maana tatu kungayana depending on wito wacho lakini ila nenukie nyenuru nayo wiani ila nenukie ninethiwe na masama usija ciendu ciakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ena cia wiyo winake Steven Mwema pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Naende museisa mwendo ni twasiokethia na nina uthota enende maisio cia makutano iso ni misiani na katuluku ya matungulu yotho iloni wa sua kaundini ya Masaku nimenda utongoi wa kisioki ulilikane kumatethesia maunduni ma maendeleo meteta kana kisioki maunduni mandambuka kinethito na thina ivindani ya mbua na lelu matume ya andwa athinikiwa na vala malasimika kosa matambia makuuseuvya umundi boni mutisia na mauvo enende ya mawetakana ivindani lokona inambua lelo yonethitwe thina munene ko na maisa ona uithinikiwa na kule umanyawi katikati wa serikali nene kana serikali ya kaunti ya Masaku maendeleo na atongo yimaemeto tunenga maendeleo twamba kwasia tienda mbe na lelo uyu tiseuvye lelo uyu mpaka ngulune nika atina thina mwingi muno ba isoni nondwa mambunge amaitu tasakuie ni matwivithiile ona vinda thete na ciathite kumbua juite ngalithietia wa kulelo ni andu makoka mao na ambunge amaitu ta Masakuie maitu emeukai kututethecia yute iye ndotethio wo na maikala ata kwa mituki nondo ku community ni osie tambia yingi mole laki na andu onthe ala mezilikalini mayumele ona mangaba na onthe ona anake maitu onthe mayuka titetheanesie kumuna na unyama ula meukia nutonyumila ivindani ya mbua mauso matambia na kutungiangia kula kwina maima kindu kila maelesiani ngwatanio yo ene mateo sukumwa ni mundu maitho cha tongoi kumakwata mbao kukithia kana ukwina undambu kangalikone ni siaila na no metele ti Masaku 2027 na nenge taete kala mekala mavindetie mamamekesio keke kina ngwata neo nacho palati olota mwoloto witu ko ne bote oyi 2027 twe ready palati ko loto una twaje tethiba nae bote kathi so ula we ready kuka utethia kwika maendeleo kesio ke ni muthoche teyo musie teyo cia mutongo yo wote onthe no maitu nenge timu Masaku iwe nitumendete
na nenge moke matunenge kila chailete na maitune akiji tutana inchi ingikwithwa kisio kiki kumbele tuni thina wa kiwu masita mbele ingimekosa ne uthinikia kiwu kila kikisioni kimanengetwo ni serikali ya kaunti ya Masako no kanya gukinya icha na nende gwikwata isioni kibothukanyo ila imethirulukite tinaciokie tunacia twamina lelo yo twendete kiwu ni nundu tuyo witu wa isoni mwisiane katulundu ikiwu ni acia imwene pa mwalilia ba ube kiwu kitaba waba tinuza kiwu kicha silanga tinuza yuke gochu keneno de matu keneno te miaka 60 te na uhuru tenywa kiwu cha silanga yutwasia tauma baba nondo be bolo twatasa obewe ne county baya na county ya tunenga nondo county teiwe kiwu etina wa miaka 10 tembwa na kiwu mesikwito ne cha mio obika ne bolo yothi opo na ne kuthukuma ne manokie moka matuse obesia matweke ya pambu eke ya mbie matweke ya pambu lakini maya tuse obesia water point yetu naendie ba ukewo ne ta koma na twasia kiwuchute amba teamba ukibinga chambe utawa bu ne kanaende tumandondo tekwateania na kiwo kibike kila mundu tweke water point imwe bae isi skulu ilenge tweke mwesiane na water point ingete yeke akatulu yuko uma maundu ala yutende na ukuna yubaba mukona teko komanete teko na maundu makukelia kesio kito kaunti ya Masako matungulo thilwano wasuenye ni toboni mutisia Tuisonga na mbele serikali ya Kitui kuisilamu vya wa uiti na uima wamwe wa mwenende ni ya kukilia iwango sia uiti masivitali ni maa Kitui na kuikithia kuinanda wasia kuyana vamwe na kunenga mwenende mawithu lulukoma utheu ibindani yi kuina mawaume muisota mpox na ulo uwetwa isioni kivathukanio vanthi ya Kenya aina na kisese ki mwene kivila wa mbunge ya mwenende Kitui Chalo Muinde ni waweta kana mbunge ya mwenende ni kwithiwa inengane sanitizer na ndose ya kuthamba moko kula kuomba ni ya wingi wa NND kusia mowau mwe mwisho kati wa NND kiukaitina wa komiti ya uiti mbungeni ya Kitui kutambuka sivitali ni monene wa Kitui kuthuima maundu ma uiti bala yeteletwe kulecha livoti kukonia uiti Kitui. Onesmus Chalo na mauvu. Evindani masibitali kauntini ya Kitui imeendelea kutulomute kwa kwithia matena ndawa ni wango cia uiti theete muno movea wa uiti serikalini ya kaunti ya Kitui ni wendeka wikithi wango isu ni cia ciokea tene muna kuikithika na masibitali mena ndawa cia kuyana ukolio mumwe ni mwene kivilo wa bunge ya mwene nthi Chalo Muinde wala weteka na masibitali kwithia matena ndawa ni wango cia uiti itheete muno fena mwisio munene evindani huku wetwa maume mwisio taula wa mpox nituonie kana bena janga ingi ciokie kumela katika nthi itu ya Kenya alituonie kana peno ula umelo kwitwa mpox alitukuona nesa kana ubike ilobi na soko abika baba kwitwa Taita Taveta itukwenda wima wamwe katika kaunti ya Kitui minister wa wima wamwe ula ungamie kana measures hata biane ndima Kitui tayo ministry ya health mayombaneti hata yoloa uona umelile nondo sibitali sito twina mwekio nasio twina ndawa tutona omwe wito na kuwa pena ndawa wito na kumuita uswa kaboa kana omoto na kuwa atono wa Kitui na Kitui ndema kawa ngasokwenda kilo mwana wako atono usu Chalo heweta mbunge ya mwene nthi na makwithia meitethesia NND kauntini ya Kitui na muno ila kwina umbano wa NND kwa kumanenge ndosi ya kuthamba moko kusia wa mpox na ulo minita na kutangaza kwithia mwisho munene wala kwenda muvya wa uiti serikalini ya kaunti ya Kitui na wawase matambia ta ayana kuikithika na masibitali ma kaunti ya Kitui mena ndawa pamwe na iwango itona kukitana mawotasu me mwisho itukwithia twinengane ndosi ya thamba moko sanitizers na sabuni palapo ndebe na chathi kuthini twa protect NND market Kitui na uono ndiso katwi ni system market Kitui ndani batu onekana serikali tutetea bana ndo tutetea ya county government ya Kitui na ito nitwi kale utheuni yana kwa yana tusioke twose mask twikie na twikatete kwithia twikethania saa ciothe ti lazima kakethia mundu nondo kila no makethana zela moko maune maingi bie
Sibitali cia kaunti ya Kitui kingisithitwe tena ndawa vala komiti ya uiti mbungeni ya kaunti ya Kitui na atambukia sibitali munene wa Kitui kuthoima kio cha NMB na lamana weta kana iwango cia uiti ciendi vala mama memba ma komiti isu menena andiki mamovo kwanzia cia kimbithi mana wetie kana maundu ma uiti sibitali munene wa Kitui ni mavalukite vala mana wetie kana mende na kumbanya livoti ya vamwene lama kwithia mimele cha kwiwanda kukonya mawonzi ala mevulite masibitali kaunti ya Kitui ni kwati ni tunoni ndawa cioka sibitali ni witu wa Kitui ndawa cia kimanza kinene muno cha mbesa milioni 709 ti mbesa nini nisino ndawa mbingi muno pyo ku nituokwela government ya Kitui oyende na ku protect ene the market Kitui nitukwenda wende na kuongela ndawa hospitali ni maitu nikenda usikwithia in case of tebinda tibinda ku hospitali na kwa hospitali situ sina ndawa nikwithia mbox ya mina kukwata no waile kukwa na masaa motala kuli tukwenda serikali ikalenthi kwithia ni Amazon ikwika imanze vale kumya mbesa ile lotho wa ndawa ile nakuthia CCA ya market Kitui na mau fulani alama nakuthia metu kwata thenu wa meitu kilivota blingo movo Mutongo TV ni Tonesmas Chalo. Tuisonga nambe President William Ruto ni watetea muvango wa kunengane kiwanza cha ndege cha Jomo Kenyatta International Airport JKIA kwi kambuni wa India Adani Group ike mawala nyoka na mawali kukauta makucha ilanja kieloloni cha kukitonethia kwithiwa na atali milioni 5 tuivika mwakane wa 2027 ainene achathini cha Magical Kenya Travel Expo 2024 kuya Uhuru Gardens Ilovi. Ruto ni wathingilila mwanya wa nthi ya Kenya kwithiwe tona ukusia atalii aingi vala kiwanza ki kitona kumia ilanja mbeange ki utalii. Daniel Mwongela ena mauvo. Musumbi Dr. William Ruto nanena ni walisekana itambia kunenga ni kiwanza ungamini wa kambuni wa Adani ni ya kutethesia kwa kiwanza chu nikenda kikusi atalii milioni 5 tivika mwakani wa 2027. Today marks the official opening of this year's edition of the Magical Kenya Tourism Expo, a critical event especially as it takes place against the backdrop of a resurgent tourism sector. The name Magical Kenya reflects our status as a premier global tourism destination, and the Expo serves as a top platform for stakeholders to showcase our country's unique offerings to the whole world. Tourism is fundamental to Kenya's economy, contributing significantly to employment, foreign exchange, infrastructure development, and hospitality growth. By the end of 2023, Kenya welcomed over 2 million visitors, generating Kenya shillings 350 billion in revenue, a clear indicator of our global appeal. On target is to attract 5 million visitors annually by 2027. Achieving this requires concerted efforts from all players in the sector to position Kenya as a must-visit destination. Wengi ni walisikana nimekwikia mawala ni makwikithia kana atalii mavika kiwanza ni kicha ndeke nimekwitha matona kutambuka kundu kivuthukanio kula kukusia cia atalii vanthi ya Kenya na kuendea kwa iliokwati wa nthi ino ya Kenya. We are introducing a transit and long connection travelers electronic travel authorization. Again, another milestone which enables transit visitors to step out of the airport and explore the beauty of their home away from home. It will now be possible for travelers who have 12 hours, instead of spending it at the airport, they can step out, they can come and enjoy a meal in the city, they can go to the national park, they can see our wildlife, they can visit our national museum and be able to travel back. And that visa arrangement is being rolled out to make sure that we have additional numbers of people visiting our country. Weuka ivindani la kunengane kwa kiwanza chuchi ungamini wa Adani kwende na kukile makulio maingi kuyene nthi. Kenya, as we all know and has been said ably, is the cradle of humanity.
with a wealth of archaeological evidence identifying the East African savanna as the site where our earliest ancestors lived. Specifically, the Lake Turkana Basin in northern Kenya is where some of the earliest human remains were discovered. We proudly embrace this heritage, welcoming you back to humanity's first home. As the Turkana people would say, Tobongu Lore, it also means welcome home, karibu nyumbani. Daniel Mwonkela, Mutongwe TV, kumuva kauntini ya Masako. Tuisonga nambe serikali kuisila muvyani wa uthukumi wa meli kana Shipping and Maritime Affairs nivanite kuikia mawali ukume mwanya na lame uvikia kuikithia kana muvya uni wa ila na kuete miana ya mawia ovomwe na ilovia kuisilikali. Mwandiki mutini kamuvyani Ujufri Kaituko ni wawetakana serikali ni yithitwe iyasia bilioni manathandatu tukila mwaka vala wawetakana nimekuendea na kuikia wala niwe mwana na ula mekuvikia kuona muvya uyaila uwoka kavindani kala wavingwa ikomano ya maunduma uthiwa ukangani kana Blue Economy Summit na yila yungamitwe ni European Union yimwamba na ikundia sote haba. Angelina Museni watumbanisia mauvo. Nene ava kauntini ya Mombasa Geoffrey Kaituko na ula ni mwandiki mutini kamuvyani unu wawetakana kuvikia kukwati ya nene yanda kivathukanio sektani ya uthiwa ukangani ni kana kuikithia kana ilovia sia kuyana muvyani uni sia kwati kana ovama na kuikithia kana menya ila yivo muvyani uni yavikia kuthukumithio undu vaidite kuete menya mawia kui NND. And so shipbuilding, ship recycling, and also maritime transport in and of itself, we as a country have to invest in it. We are not in that sector. We lose about 600 billion Kenya shillings every year because we are not in the shipping business, both internationally and locally. And so this really, if we go into the numbers, you will realize that we are barely scratching the surface. Niwawetakana ni undu wa kumacha kuona muvia uyosia kimanza cha shilingi bilioni manathandatu kila mwaka kavindani kala nthingi ilembetania Africa siithitwe ikwata ilovia mbingi muviani If KMA can be able to enforce some of the regulations that we have, the KMA Act of 2006, the Merchant Shipping Act of 2009, then we'll be able to realize the potential that we have in this sector. You know, a sector is only as strong as the regulator. When the regulator is not that strong or is weak, then that sector definitely will not do well. Kavindani kungwatanio ya nthisi ya Ulaya kana AU ni awetakana vena vata wa ene yenda kukwatiania undu vaidite kuikithia sekta ini avikia kukila uka kavindani kala AU yithitwe iungamia milati ya maundu ma Go Blue kwisila ikundi ya sote habu vala namba nene ya mwika mavikiite kukila na mawali ukumuvyani ukukwatikana. From the very beginning, we built sustainability into the programs, but sustainability in the end can only come if the governors, the county government and the people of the counties are convinced that this is something that is worthwhile continuing. And of course, funds need to continue to flow. Ona uyo CEO wa Sote Hub David Ogiga ni wawetakana ikundi yene yikite mawalanyome mwanya kuikithia kana sekta ine ya ila kuisila milati kivathukanyo ya kuonania utuika kana innovations maunduni meokona Blue Economy kuya muika kauntini sia Kiswani na lala matethetie vanene kumokilia kiukwati. So we have like around 23-24 highly investable businesses, and they will be pitching today. I think one of the inspirations that I can mention is Sote Hub. We were one of the implementers for Go Blue, of course, in terms of MSME development that was funded by EU. So our project actually ended last year, but because of the tremendous appetite to keep the engagement, and so we decided that let's always every year in terms of create a platform like this. Gilivote avilingwa mauvo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Museni.
Museisa mwendo no nende na kuosa mausungi omenyunga likoni ya ili itatu kenda imwe itano pa mundu waite kila chama na tuenda tumane mutuse athi na gwani chao na ni mukamba wiva ulona mutumete etha kashagwa nukwinuka Ruto enuke nake mutuse twinake 2027 enuke view tutaka musakuwa ingi na kimbele mbele chake etwa Chris Mwoki wa Mbadha hindi ningalikoni ya 2391590 ende ya hindi kusungia mokulo makuningitha kana ikulo yako ningitha ngisoma usungio waku o twende na vilingi wa mauvono usio ukasungia na hindi taitu akamba indi tuimana valate yelekele tiamba kosa udhumu munini ni tusiokethetie na mauvombe yange. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iko kwa mavombe yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile vyasala situ. Nikalibu musesa mwendo atusonge nambe obanini pe mundu waite Gachagua ndailitwe ni uvetangwa eweka indi mailite ni kuvetangwa vamwe na mundu Ruto onde mathukumite kwa kutumia kithui na eta wangusu Nzioki kuma kauma kitui na indi pe ungi waite kana Raila niwe muvui wa mbeundhuku DP kwa mana na indi asune mausungio indi mandu ngalikoni ya 23915 na indi tuwe kuendea kuosa mausungio menu lilikana indi na ukulia wenu kwa tambau mundu DP Gachagua kupetangwa kana kunguthulwa kivilani kethiwani tutabie kitumi chaku na ethiwani aye tutabie kitumi chaku na indi tuisonga nambe aimini mathuthua mati utao olokumwa ni muvia wa ukunikiliwa nzeve undu mwana muvia wa uimi kukonia maliu alama ilite ni kuvanda kwenana nambua ila yeteletwe ukulio wa umwe ni sub-county administrator wa Yata Nation Kinywa ula ingi waweta kana silikali ya kaunti ya Masako ne yeyumitie vyu kukwata ambau uimi wivo uimi wa makoyo ni kana enende methi wa matona ukwata liuwa kuyana. Ukolia ai mionde mama ne kana mbua ne tengeye na ne kana ni mailo soge mionda yo kana ma prepare kwa masa na metikile andu baisila ba ona wanando ba weather andu manzeve masembua ne tona yo ni wikabuthesie panda imaliwa late kwa andu baisio te bande ne kana withete inokela manata ima na ningo mukulia ne kana mukwate mba andi baisila tone wanando ba agriculture nondo te namo ona kauna nini ngavana ni ubangie ogele experts ma agriculture no kuandika tokomi manene ya mwanana nika na widi kila sehemu ile na tukuma kutosha alama tono tutethese maundu mawe na kiuke maana mono nika atu kwate chawe mesani na mbesa mubukoni nundo na yuma silangala kama nondeki wiki aende na kia makoyo tiende na kia makoyo ne kana ando na ma youth matewe yani mai mate makoyo kuma kwa mate nange male
kana makwa kimbesa mabuko na indi undu wa nema mama manaika na nema yunio sector le kuyana Kenya na county zisitu teke kwa tene memi na yokete kana withie kula kwisi wone te cultural farming onini na otutethewe na mbeu tutethewe na sindu ila ingi iria tithumie kana withie nitanenga kilimo kipaumbele mbua ile kuwa yu ni asia no tena kwatio kindu ngethela ino na biti ona ino muno ni ona matho maindo ni manambatie muno yuti mbuile na pesa mbingi ombe zina pesa mbingi ni kana ni tailoika mixed farming kana withie itha taima nita sovia nita kiavina ni ma na nderia Tuisonga na mbele serikali ni yathingilila vata wa kukonasia aka maunduni onthe ala makonete muwo na usesei ainene achathene cha anniversary cha miongo ili na ina changwatani usesei wande cia UN na kila kikonete aka muwo na usesei. Minister wa maundu manza ula inginiwe munene wa maminista Musalia Mudavadi ni waisekana akane mailite kukona wa maunduni mautongoi na maundu makumia utui kana decision making. Karibuni sana, you're not forgotten. Countries worldwide have developed national action plans to implement the United Nations Security Council Resolution 1325, raising awareness of the unique challenges women face in conflict and post-conflict settings. In Kenya and many African countries, women are included as key stakeholders in peace processes, with their voices being heard in negotiations and decision-making. I will assure you that Kenya fully supports this global agenda. We have already embarked on the development of Kenya's third National Action Plan, that is the NAP 3. This gives us an opportunity to leverage on our past achievement to define a more constructive engagement of women in future peace processes. The road ahead demands even greater ambition, strategy, and inclusivity. We must localize efforts, strengthen accountability, and establish robust mechanisms for tracking progress, measuring impact, and holding actors accountable for their action. With real-time data, transparent reporting, and dedicated funding, we can ensure that we are achieving tangible results. This meeting comes at a very crucial time as we continue to strive for a more inclusive, equitable, and just society. Gender equality is not only a fundamental right, but also a prerequisite for achieving sustainable development. When women and girls are empowered, entire communities thrive, economies grow, and nations prosper. Makundi makutetea haki cia mwene nthini makulia nthila cianie maunduni mautui kana mitambo kutethecia nthila ciende na kuyana kukutana na mauthuku ala maumana na waliuku wa nzeve. Makundi ya ala meungu wa mwabuli wa Kenya Climate Change Working Group ameasia ilovia ila ciavathitwe ilembetani ya Afrika dola bilioni yana yemwe kukutana na waliuku wa nzeve ya vikana yu mena wia ila ciuvathiwa oyu ni tona onasio kulea kuvika. Matters relating to During the agrarian revolution, the industrial revolution, the world has suffered a lot in terms of carbon dioxide in the ozone layer. And this has made us have a lot of flooding. The famine, which you all remember in 2019, has been attributed to issues of climate change. You know that we had earlier in the year a lot of flooding, and this also has been alluded to because of the global warming due to climate change.
we are saying there's somebody who is responsible for that. We know there are countries which are industrialized who have benefited from this. We want them to really do their part of their share by giving us finances to enable us to be at the level where they are in terms of industrialization, but also agreeing that we need to develop in a low carbon pathway, but also we need resources, because under the Paris Agreement, there is an agreement that the polluter must pay. And those are the people who already industrialized and the countries which are ahead, and they are benefited from polluting throughout these years. This is a COP on finance, and as my colleagues have alluded to, finance is key in implementing climate actions, and one of the things I would be eagerly awaiting to see is how we reduce the burden in terms of loans for climate action. Remember, you cannot finance climate actions on loan, because this is adding burden to people who have less to do with the issues of climate change. So I'll be listening to see how we are getting grants rather than loans for climate action. These issues we've engaged with, so that we bring these issues into the context in regards to what is being shared in Baku. Because remember, COPs are about boardrooms, and then the issues are happening outside at the grassroots level. The real issues happening at the grassroots level, most of these people who are affected have little